Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi watukufu, badara kawaza mahamitanu rijaba sangari wa zauntihu zahenda arumaze voti za hura isi nani maguverneri wa hezi siwa abenge kwezi hena mzimadasi ngezwa mana wa heroho hahe, ngezwa mana wa hefami hahe, ngezwa mana hensi yalaya yabenge wa Comores hena mzimadani ngene huria wa ufikire za heri za hensi hahe hakayanga sina jani bunda haurami nga sina jadi munne ngabu jani bikao ikubali kanga bovoti ngabu jani bikao kwa jakubali kanga bovoti ngabu jani bikao wakubali kanga bovoti ngabu voti shaka henda kwa na henda haruma voti ngabu jani buyasa ya ikao waunga ni sauka ya ngabo voti na singari ndao nari hundu ikari hundu abungabo amani ikakar jahundra abudu batu amani abungabo ngasina farika nne farike kao yenzima lilo hatori kabisa wanda walikao wajitayarisha imasihu ya hemfu mbili ya mwezi 14 ze resulta zjola wana ikazi la wana na mdu fulani waungo ni sukaya aboze voti zibiri nai yoni hili wajitayarishawa waungo hatwari kabisa ngabu wasaya tena waungo ambao kaya ngarezi yao zevoti zinu rahao siku uwe wejaja waungo wabili nwado hatwari harumwensi hatu ngabu wasaya tena ikao ngo hatwari wasaya harumwazi janibu zonti pia ikao ngabo waka mazwamana wa daula ina mzima zwamana ujuhanzi afanye nzia za kiwiti ya hibavoti rekaya mbri akaharuma rekade opposition ikawa jitayarisha humagui hawekade sirikali hawajitayarisha humagui haka shoti pia si wanadamu na si shoti pia ngasina macho na shoti pia ribuliwa emihono rinikiwa emihono nane macho rijua rione zorifanyao nari jueri one kamdu hanziha ya vote yawe kaka vote yabo nganesikaya sonti pia ngasina uhaki wa kihatu kama si mwanadamu wa dhahabu na mwanadamu wa shaba sasa sonti pia mwanadamu wa shiba na ngozi na damu dezapanga mwanadamu yabo kwezi narangalienro obanu ranzori waswili hakwanga ranzori waswili hususan dawanu wakazali dat le mwezi shenda au mwezi wa janvier ukaya ngwajosi wa mabareni na ungu wajufanya maandamano wende watowe raisi woi hakaya wechi raisi yakancha uhaki yodi hori liyo le picha ikao wanadamu wanesa yabo ngone sondo ngombili hufa na ukanamo hufa na ukanamo wajitoa fidia ukanga utagiari wafe no walibere nti hao haruma uondo hawa abo kwezi watukufu na mkera Zimbabwe haruma pade huo kaundu ndo muhimu kabisa yeheda mu ya hema na Comores ikao yemba ndongo nzima yambakishia de amani na usalama yodo rehma yodo maji ya Zamzam yanosema na Comores ngabutabu haruma Afrika ye dunia kamili shangari wonawe Comores ngene amani ya hahe harumwe bange mbali na mbali zihayasa ikaunga changanyao inuramode ze mashihuli zendola za hairi ze sakara za hatu ngari wonao kaya wa Comores wajihundo harumwe amani hiyo ngari jionao ne sakara ukaya ngasina kip jampira ukaya Comores hanza nugo za sport yefuraha yongi one Comores yodo bahani kao Comores ngeena ye nuru iyo rohoni ya furaha shara gude mwezi shenda zenugo hizo ngazendo za kaze kifu haunga zendo za bone yabona rangalie wananyasi wangu kuswani sunga madbani
na Hassan Barwan na Abdul Agwa huja mkalimani wa hao Maitre Mahmoud nano wado yabo basi wanadamu wa ukwezi wajitayarisha ngomba ukaya izo wajusiza ukaya leo ukaya mwezi shenda mwezi wa janvier ngabo zijojiri sirikali mekao lini tia hamu ya kufanya direkte inu dabunashia wananyasi maksus hususan de wananyasi Muhammad bwana nanu wananya ngwamba ukaya kuachi hura hufa ukaya mruka fukano mbili na wangu wajita hao wende walibere yensi hao tabu kwezi watukufu mridungao na mkerazi ritafsiri la kalima hilo ukayelo jiso hamba shaka mtujua ya consequence na rejei haruma historia hensi hatu endo binandobi haushu jandobi ya taifisha edamu ya bananife no iketomaya nikefidia ya hensi ya hatu irohe haruma ya shideliyo rono almarhum aliswalih ikao hajitoa fidia na hajua kama kutoka hura la hicho hajitoa fidia ye baada ya la hicho ye wanahi warudia nda ye mkomori nguwa rengoje hamwe bangu yake inti hatu yo wanahi warunda tihindu wanao mewarima gulugulu inna lillahi wa inna ilahi rajiun wala mwana wana wahema herwatu yakabidika ukatirilo nunu ngari wabamao shawara da shito hindu wala shujaa yakawa niliansi hafu shujaa wala rabo shahidi azjahi saabu ikaw inude beka ke tunjahara wa politique rikana wa Comores wakaharuma le jeshi wakawania nchi hatu bali rikana Captain Salim rikana Mutu rikana Faisal wafarikine dunia wanti wana haruma janibu wakahiwanilia wauju wa mahero wajaribu ya watendeza hawakahiwanilia yode mana kagari wanaho nziani reshia wadada mwevumbulwa iwana warudanda kunugarishia uduwa irumiziwa ni wa Comores irumiziwa ni wana wa Comores ngarita hauduwa wana hatu hususan de mana hatu wa Captain Salim ikao hafariki neduni ya risas hunugu atashawa mwanaho bahafira nguya mvukishe haukayago ya rendi hayatima haringwani mnaswara nadi harumensi ya Faransa wakati lonu unu ngufanywe daawa ya hunji ya harumu mnaswara. Elle est d'origine comorienne, précisément de Mitsaméolimjini. Je prie mes frères et sœurs de prier pour notre sœur, s'il vous plaît. Hawengarilia wananya hamadaye mavictim ya wana baba hao warala hitwa hawa hafahambade zindwa jine wakama Islamu watanganywa abazima wadone dawa inu inudua yabehwa mgunanze kati moto uwo ngunanze kati ndongoza ndrabu bekaze kweli
yero hatu nge tabi hao hizo ngozino na mangalie ajali yajilia imwana wa Captain Salim ikahorejewe ntiju imwana wora kahumlinda ukaya ngwendo yasome Yasin ya mbabahi ngodo yamsome kul huwallahu sha ngujujo msamihi haukaya kartujezo jomsomea ngarombe mwana wa yashanje yodua ibawe wabwesu Muhammad bana ibawe Hassan Barwani ibawe kaza maudu bwesu Muhammad bana wa hifa ekafu mchashe mwezi shenda hawantu za dunga yabo hawo juma yabo wamba gwendo hafe yo wana hono wajuhungu wajuka ukanda huu na honuribuliwa ni mavai warizingiza na Mfaransa baada maha jana na mengo minane ya bahatisha arengema na Comores ya mnede mnaswara ya chushinda haila kulturia hatu bali hatangare pasha urenda Ulaya katushinda ya turne mwana mzima shahito enda harumwedi ni hai kajaka ushinda habu ya kaeni mwana uvahiziwa umana ya hivi akili umane kaunge shujaa wa unilia ne kulturi hatu ya huwanilia ibanu ya heda kawati mda kaushinde shanji ya dini hatu hau ya mshanshi ya mtiari madini rajine kajashinda tartibu zabili za dungwa do maskini nani mayatime kwa wababa hao ni wazazi hao wafu ikakabati mru warengo warau hule na kominote warengo wabe harumaze onje bado wababa hao wafu wewe bwesu Muhammad bwana ufe mcha entushi mwezi shenda kwa kartu zombea hawo jumabo wewe zombea usikartu zombea hawe jamanda hawe hamrajine wa Comores undi hayati mwana hoya undi hayatima katina mbaba katina mjaje wajombahe wafu mbabahe hafu mjajahe hafu na hunema adui watachawa nkodo yinungo yabo warengo wana wanu wabeho Ulaya harmazo onje maudu wajo hubelia msalaba wajo kaze mkaburi juu izo dezo linda wabwe sunga mbadi bwana hokaya hurumiza kodo gajohu hiya bwecha juu ye mwana wa mransi yatima hauvenza ya mjuhu wa mransi yatima hauvenza mjombahi hafa mbabahi hafa wanduza hafa hageri maipanga wadawaji warengwa nizo onje za hem ekufar mnaswara izo zarende mwana wa Captain Salim zijazunde mwana hao maudu hoja Comores ngujubela msalaba ya jakaze mkaburi juu izo dezo joka hulinda haukaya kamtufikiri bwesu Muhammad bwana ngamsufikiri mfirau na ulaba ndo wadunga ulaba yote de heliantie ka henda kedonda kiulaba yoenda kiakili na singaribu wale jiria zambe wakati mashahidi wa henti yinu kasi mashahidi henti ya hatu soti pia niti ya hatu ramtagazaji rauti mtagazaji etabati ihode yada yetinge ndo yariki yokale we yinu dawe ne mwana nyuha mbaba mzima mtoja mzima ngambana usumwane mrede mayatima mrede wana nyuma yatima hoka mjilaha kagabo do mahafe na mrambi yezo joka ulawana haruma le kungumanyo la hensi hatu mayatima jejo mzata hao ya myahudi na mnasara ya rengo wana wajuka maviktimu wajuka yabo yedi aware makufara warajebu ntijua hawa nti hatu ya kikafiri ukagari wanao izahude mwana hatu mwana wa Captain Salim mwana wa halibafu katabi hao Captain Salim akabala kundu yake shujai wanile mwana hahi wana wafe swali kama kana ribo hao ndaza hakaza manyu harigala hawa kartinae mana kukati wa shikumurabas ndaza hakaza manyu arenge hinzahi kartina rilata mbaba rilato wana
izo fikirabi za wanadamu majulungu watufikiri warengedi ni inu wairumi yao buhari yabo yejaye ngamiza ya binadamu nchi deheli ya hedini warengona hatu wawaleveze wahosese nyengwe wabakainu dini ikaw ya kibaya yoda katogeza mbabahu yafi ukaya wadu amba Allahu Akbar na dizo amba abwesu mumadi bwana izo dizo wapango jewambe halafu upande wote kazani mwambie lukaya kama wanadamu wanadamu ikawo ngechobidi wachore ngabwe hata wajezi warinda okana madui ndi makatili wa hensi hatu tikazana chelezo wananyasi ndo harmazi hele baga ntoishia hefe nenge garjo fanya jao garjo sisa jao garjo heza jao karchi iho ngasi haruma nukto yukangabu vote za kaziwe mwezi 14 iwanjende ya vote uya mwanzangu jende ya vote yo chuhanza kana jwa hele ya vote ujo chungua iho yanjo yende rejechena ye video ili tena wa Comores na magalio kama nadamu hare wangwe uso malala wangwe wahi Comores uso malala ya kilila wananyasi wanu ngabo mvua ye parengi ombi kapati pare ha ukaye parengi ombi hata legal katujwa hena ngio lasha kafi wasebo tiwende mindu hata bahanu wajoshinda legal shinde liwarenge sha izwendo wamba ani ngwa izuambao ani ngwalaniyo raisi woi na ukaya wati mvoti ani yodele uradi walonu abo na mangalie mbabi wa binadamu ila projet kao ise financewa ya appel d'offre songio yabo ye parenge do yatilo na bala ye pare yanisa ragude tere ya haya gendao ya harbe kiblani baruha ju harma moroni kwenda harma libavu la mpajini irwarie yende achanganye ze parezo zilo yabo zendao ze mashini zifanyo hazi singo henda hambabi bala raha ya tuchanganyiwa bado fotila wewe ngota huo wede wa keku vote mwanadamu wala uvoti wanadamu ikao ngwajuka heda wanambuye makritasi yala warudi warejeze ngo hata mahakumi ikakuwa tina projet she projet wanoniyo mbana na mashindano ya ukaya wajudiva na mashindano ya ukaya wajuka usazi sharia wajuridi wa dimisioni wafanya election zindwa jine yonga jo procedures jo fanya mahakume engeri shinde ndembanu jabo yoy bakisha na mezimili hau mezimiraru de paro honda bana bamenyeha ngota woz uranganyi ze fezila bahari husimu antigure mani mvua ipare habala wabira mzijono mnambuwe ze fei mlache buhari yabo mlinde mahakume tena bake mndu yajafikiri pare ile manala mfikiri bado banu balala akili ya mwanadamu fikirindo kasina l'hôpital nzima harmwe osia india l'hôpital kao wakati lo nuunu ngio hendu hambao finition ngio harmao o mwiso hayo udo bane l'hôpital liyo ngio harmao mwiso wa hayo l'hôpital kao ikao hendo njia homoni ujofikiri kongo njia harma l'hotel ya 5 étoiles hena mnezala ezana zandi so hala kontineri singo huja fuko ze halo hambabi majumba kao menji kabisa kontineri singo huja no bahuwano hala fuko na hundu kama tubuliwa mtangazaji ya buliwa ya njie hahanza wafanya surprise ya Comores ya matabibu watu walobonze na ulindia msaada wa matabibu wasaya wajiwaangalie l'hôpital hiyo ze milioni na milioni za mapesa zila wao zendo Dar es Salaam zendo Bushini
zendo hazenti zonti pia mungu ya jelie zengo hizo zibunguza harumenti hatu kwa wanu wajao harumenti hatu warkatirilo nungu ze nyumba zijomolo wao mondiani kwetrasewa ze parking zifanyiwa harumwa ze susoli rostora zipangwao za he mwana wa Komoro yenu jenda mungu anzu yaone mwade wahe shaba kishiba hanu ba tranquili yolo fukoni yahe ya hunde mungu mwangalia ike hamade zenti za develope izo ndizo raka hanja mjinga msaidia ukaya zenungo izo sangamiziwa mnikawano kao kwa china fikira ya ntihani aibu ijile mwana Mkomoro aibu ijile mwana Mkomoro nimlonju wana monao harume milima yo ya pasulwa ye miji mbali na mbali kabati mahandi batosha ntiyeze pare mapashaze moto zanyu ni magari hanyu makahedeze mbio na hule mdumu mlapizao de mdumu mfanyalizo ngozila ahibu ujili yabu mwana Mkomoro shezo richikodore jeza izo rirejezao rakabuhanza rifanya video yinu ikanga migonao bana nyonge tarehe 4 ya mwezi wa janvier mwajuzi ili wa 24 ngekao tarehe mjodamba usiku wote amba mwaja natufanya video dabina mshami Abdu tirejeza mbabi ya bole umono na mwangalia harume mir ya hangu izo razamba shatika ujodunde mjezezani leo hakaya ngio matajabu bu mwana Mkomoro ya ukaya ngasina societe mbili wensi juu za communication societe za communication abo ngasina telma ngasina Comore Telecom basi mwishiye daira ya kaharuma ya diaspora nani mazoma na wakayabo harume Telecom ndizo wakubali wasabote Comore Telecom hamavuna yakaya ngamjo ngera isiwoshi ngamjo mrema madamano hakaya lila de bahandu ba mawasiliano ndizo waisijini wodu abao telma réseaux waisijini namne kao ila réseau ya telma ngio njema rahana ila wala ya Telecom wanikao ahibu ya madoma na wakaya mwishia pato la mapesa la kaula wa harume diaspora la kapangwa ikao ya kaurongowa dinasir wode akatenge yatendea shikao hizo sha sabote Comore Telecom nekao sasa specializewa shauraganyema mawasiliano ya ortese idunge isabote le sirikali mwenje izikawa hizo zipangwa ni diaspora wazihanchi hiyo ikao sasa wapanga wasabote msomo kao ndo mara do handani mafundi wa nduri wanje ziziwa mshahara wa hao harimo mshahara wa kanu no watauwa waracho wana wende haruma école français wasomeso wana wa Faransa warancho wana hao na ulanga fanywa zilera zili basi ngwasoma ngwalibo mshahara wa zilera zinani na bala ngwasomesao lera zili basi fundi wa histoire geo ngutosomesa histoire geo bala haroha henza haruma école français hao henza haruma école privée wana wa Faransa no wajeni wesoma harancho wa hahe wenda hurabu wa ruma wajwa sabote nti hatu ngwa jonjundo nziani bao Komori joda kanza ni onesi bana hena mdikao hatende za shari harumenti Rishia Abdal Agwa kahambe namna hii Rishia isumu madibwana hawanti pia ukara wala wenda wa harumezi election rawala watu hende na mduge na kalimekao katuambishia shezo njuo hambi ya Abdala safara leo banu joe hantiwa kapati intervention tena iyemba biyo ji preparendo bali ya bali mbili uwe mruji uwe bai safara leo yinu nana bwesu mama dibwana nano waudunga namji preparendo kakabati inu je de mort
kabati prison OK prison kabati place une jeu de la mort yo moy panga yabo ganya ngo ganye mndo ngo ganyewa kabati prison safarini mzamla binadamu yashari misaban ke mashahidi ngoni wahi nganu wahi yo de définition iliyo basa kabati prison OK prison c'est jaya kabati msamlaha dunia shariha tibandu to shahidi mduna lauze mredo wana hatuma victim pia hato waha hubu abdala kutujua ngwahe yao jarmo yo dossier ya saya ngwahe yao ngwahu wao wambahiza au ya roha ya tawa kutujue mantade kutujue ukakuchona joka chona la jorlaha ukachura mbu ukachuona nguhuwa hana mna nyirojina kwa kutujua hela joka huja ibagu joka uja ukazo msalaba jeza hunde mwana nyasi Captain Salimu ibagu joka uja ukazendo go ndi kutujua hela huwao sheta farainu wetile joka victim waweche okeba victim ga wenji handogo mwipanga namlauze mfanya ukaya historia ya mwana mkomoro iheli mjio nao na mvu ngabwa jono na mvu heli mwana mwenza akili sisi mwana ma Salimu afi hamukaya ikangabwa jono kangabwa wapasha puna zovali nangabwa wapasha ngaminya ikangabwa jono kapasha ngaminya hauko jono kapasha shovali balangabwa yapasha ngaminya bahe ngabjo parsana bandu bazima ngojone na muscle ngabojone na muscle ngojone na wandu wala ngojone na wandu ngojone na hanywa wala ngojone na hanywa wala kabati mwanada muru yeduna ya leo kabati mwanada muru haukaya mtimide daula ngambira mwetorea mambezo mwanzao mwetamsaja jeho manzo mtemsajaja mwambo mnyanya heli mwanzao esa farainu kena kiri trop c'est trop kabati mrujoona zejema zifanyisha harmu daula hatu harmu sport maono kaba sekali si ma première de rahunre rende harmu le coupe du monde si no ma première ha milliard zitolao ne daula yesaidia yawe yalandahu nishie mru volo ya kwetorejewa ni shen libre yo sheni ya mwana mjani wangu Ahmed basi bana wote mwishi yangu ambo sambi eka hibi milioni au zihijana masalani kabi zihijana shango mbo hadisiritehe ani yode mana kongo nzomvoti ani ya vote e parti ha ani kutahuo mru cinema ani mru comédien rahana ya avenir ya henti hatu yo argument ya manadamu wa magustene mru ani emruoi kartiko mwanza bahari ya ujisa kartiko mwanza bahari ya ujo uritesa shakarto na entere na magalieze miliar zara pesa zikuleo harumar zero be na magalieze kibala zahira isiwoi ya shida asedize dunia yunde politiki itafao hashindi hasedize dunia hokajua si maskini watinokari uzuya nchi ya hafanya hashindi hasedize Afrika wamni kama pesa ngusaidio retasi parizino hasedize Afrika ngwarisaidia upato lenda mno ritowe mwenje harumwe ye wukaya hatilo yukartala ewa pesa hao wakisaya kubaliwa yasinyewa kangani kwa Comores bure hausaidia tu mwenje wa wukaya unjia harumwe daula masiwa yatu yonti pia yo kibala wongu hamchungu hamanda ile kibala wombikao mungu hamchungu hamba waide kairi wa hensi inu harigi Afrika hamarado handa hawa biharma jeve hamarado mando hafanya historia ya Afrika yo hawasi mgu ya mba na kibala mgu ya mba hamara bila wa biharma jeseti yo kibala mgu ya mba
ya rabbi yabanga mtahuma na mkomori ya hundendri ensi hatu harme sport harme politique internationale ngasini izo harme ensi hatu yese developeo ngamta wao mnike wanadamu harme mahmfukari wachukanti wafikiria sa juma ukakwa jaka kwa chwele we dunia ngona retard ya mahakume wanadamu wala ngona retard ya mahakume wenge na avance ya mahakume azali ujue tihahe azali nge na avance ya mahakume yenga mdomo anike fikira tizo ani uradi nguo kaya yenga mdomo anike mriode ya babati ya mmenyele ya nienti hawa nga manzao hena kandida bala ya doruma mwaha kwa hiyo nzwanzao gwajo warejeze ze accord za fumboni ikao gomaha mine wasakwa njoke mahamiraru bake president ze miliari za heze voti izo de za zosi rejeziwa haina wakati izo dizo mwanzao hawe gouverneur ya doni kiwe mapesa ya heda ula heshesi wa shidacho taharumetri waria ya dorenge rumiheli yanzao basi nukaya rangia developenti namnambie kabla hemo hazuhizi na 16 kabla ya yabu yensi kaaje yeze parizi kaaje yaburika na moroni basi dubandu baka hende sheha rikana moroni basi dubandu baka hende sheha Comores ye volo hukaunuka Sibirio 2015 njasubuti hata tilapizio wakati bayembu haribala tiwa lapiza njasubuti na njie harumwe zoni sikahule hakaya uvundo wanduwaka ukanchi uvundo nolo uvundo harumwe volo tirejei marabili 2022 tihundwa mahala ni hura hara ikombe shitilo njarambu wa mahala hula imariziki aja wanadamu wa tia zema dini yao harimaze parazila si jaza wana wenji waru hoshomer warengezi hasizila na abu mkati vole mkabla pizza ya raisi wa hedaula na msabote politiki ya wakomoringa sina zinji za hamba shasi mwamenu kanti na mfamba zinji au kanga mjoka unu wakati waheze direct njo zinji ankazo mbabu yabo shangaro jori maudu tena jori mwenjezi zeni na sekre ya saya ikao ganjo mnikaniyo kwa maudu haizo ngari kazao kifu yabo kaka mchuri dunga direct haru masofa tv.com garjo hatse video yinu haruma ya Facebook ya hatu habru dungi habari za Comores haizo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.